Bé, bona tarda de nou. Ja arribem a la recta final de les taules rodones. En aquest cas, el format és diferent. Ho farem en format conversa. Tenim el privilegi que hagi vingut la Maria Solar, ara la presentaré com cal. Ella és gallega, ha vingut de Galícia. I quan vaig contactar amb ella, ja sabeu que el festival va sobre la justícia i el crim, i la justícia decideix qui és culpable i qui no. I ella ha escrit un llibre que es diu La culpa, i va molt lligat. I jo la vaig descobrir perquè jo no et coneixia, i et vaig descobrir i vaig pensar, ostres, ara llegiré la teva trajectòria, però el primer que vaig llegir és presentadora de la tele a Galícia i jo a Tarragona i ara li pico per un canal que no tinc, amb una editorial que tampoc tinc jo al canal i no sé si voldrà venir aquí a Creixell, a les Terres Tarragonines. I així va ser, no? I he de dir que des del minut zero la Maria és encantadora, amb tota la logística que tu tens, tema vacances, la tele, les promos i tot. Ho ha fet fàcil, compromís absolut i a més un contacte absolutament directe en tot moment, com ho portem, com no ho portem. I llavors se li va acudir una idea, per això parlo una miqueta més lent, i és fer aquesta conversa presumint, agafo les seves paraules textuals, presumint de les nostres llengües. Ella en gallec, ella parlarà gallec, així fem un exercici tots, i jo parlaré català. Si no ens en sortim amb una paraula, també vosaltres podeu ajudar, ara perquè ha marxat la dona del Jordi Manuel, que també podria ajudar, però ho preguntem, y ya está. Ademais, como vos non sabedes galego, pero eu non sei catalán. Así que estamos en igualdade, non pasa nada. Molt bé, molt bé. Sí, ara m'agradaria presentar el títol de la taula, una nova proposta que es diu Un judici de pedra, de la Ruth Rendell. Per què? Perquè és una novel·la molt psicològica. Tots tenim, l'acabem de fer en el club de lectura, tenim l'Eunice, la protagonista al cap. És a dir, quan tu llegeixes una novel·la i l'acabes i te'n recordes del personatge, llavors és una novel·la que ens ha frapat, que ens ha sacsejat d'alguna manera. No és allò que t'oblides, et pots oblidar de la trama o no, però quan tu tens un personatge al cap i t'acompanya per sempre, et sacseja, no? I en aquest cas és una novel·la molt psicològica, i hi ha personatges, ara en parlarem, que se't queden al cap després de llegir la novel·la, però m'agradaria moltíssim començar a presentar la Maria Solar amb el seu currículum perquè la coneguem tots. Va néixer a Santiago de Compostela, és periodista i una de les escriptores més venudes de Galícia. És també coordinadora de cultura de la Corporació Ràdio i Televisió de Galícia, presentadora i directora del programa cultural del TVG, així es diu en gallec? TVG? TVG. Ai, que és preciós, TVG. Zig-Zag, fin de setmana. En l'àmbit periodístic ha centrat la seva tasca a la ràdio i a la televisió, tot i que també col·labora a la premsa escrita, a la televisió al programa cultural Zig-Zag Diario Ciencianosa, en P de Festa, a Rampla con Todo, a revista Fin de Setmana i a la ràdio galega. Fou directora i presentadora durant 8 anys del programa As Tardes de Galega i del programa especialitzat en literatura Chamando a Terra. També ha estat col·laboradora de diverses revistes i diaris. Com a escriptora, el reconeixement de la crítica i del públic li va arribar gràcies a la literatura infantil i juvenil, molt important en tot el festival nostre, també els divendres sobretot, en títols premiats i traduïts a diversos idiomes, entre els quals destaca el Premi Frei Martín Sarmiento, el millor llibre per a adults 2017, per Azores roubades,
i altres nombrosos premis, una quinzena, com el Lazarillo per mi pesadilla favorita, i el 2022 va guanyar el Premi Xerais de novel·la amb La culpa, que és el llibre que ve a presentar-nos avui i que hem tingut també la sort que està traduït al català. Parla, sisplau, primer, com va ser la idea d'escriure aquest llibre? És a dir, ho vas escriure per presentar-te al premi i ja la tenies en ment i no tenia res a veure i el tenies fet? Com va ser l'origen? Bueno, primeiro quero dar as grazas a todos por convidarme, a Raquel, que foi super cariñosa dende o principio, e tamén a editorial, porque non é habitual que un editorial se pague unha viaxe que ademais non foi nada barata, porque para ir de Santiago ata aquí tens que pasar por avión, por tren, por non sei que, pero cando pasas uns certos meses de promoción, non? E este libro xa pasou un ano de promoción e aquí estou, pero tamén está moi vivo, eso é certo. Comprendedes? Sí, vale. Perfectamente, bueno, é unha tele na radio, a xente que de Madrid para arriba falolle en galego, e os que son de Madrid para baixo xa non teñen remedio, entón hai que falarlles en castelán para que entendan. A novela da culpa, que ti decías que se queda na cabeza, non? É unha novela que eu tardei 5 anos en escribir. Tardei moito tempo, dinlle moitas voltas, foi psicolóxicamente para min tamén dura, non? E tiña 2 temas principais para abordar que quería levar unha novela. Unha era as amizades tóxicas, non? Sempre falamos de amores tóxicos, pero hai amizades tóxicas. Hai amigas e amigos que coa mellor dos sorrisos, non? Están facendo dano, están facendo maldade, están meténdote nunha espiral que neste caso é de dominación, non? Entón, ese era un dos temas que quería abordar. E outro tema que quería abordar e que está relacionado, está vencellado, é a culpa. Non? A culpa é moi feminina. Claro, eu tardei 5 anos en escribir esta novela, non? Con un traballo moi absorbente, con moita vida social polos libros e pola tele, con 2 fillos, cunha nai de 95 anos, con marido, con cousas, e entón tiña unha culpa, porque non conseguía ser perfecta en ningunha das facetas, non? Eu intento ser perfecta, pero ser perfecta é agotador. Realmente é moi cansado, non? Entón, con esas 2 premisas da culpa en todas as vertentes posibles, porque aquí hai culpas de todo tipo, culpas interiores e culpas que che impoñen, non? Bueno, pois con eso e co tema da amizade tóxica xurdiu a idea de facer este libro. E despois de que estaba feito, mandei no premio. I vas guanyar. I gañei. Vas guanyar. Molt bé. I com va sorgir la proposta de traduir-lo al català? Sí. Eu, prácticamente, todos os meus libros, eu creo que teño 4 que están sin traducir a catalán. Os demais todos están traducidos. Eu son escritora en lingua galega, todo escribo en galego, menos un que era de encargo, que se chama Quieres ser periodista, e ese non. Pero os demais todos están en galego e logo traducidos a castelán e traducidos a catalán. Teño traducións a catalán e teño bastantes máis traducións a valenciano. Sí, catalán de Valencia, non? Porque, bueno, pois un pouco o que pasou é que traballo moito coa editorial Bromera. E entón a editorial Bromera, pois, bueno, pois traducen a catalán de Valencia, non? E estou moi feliz con eles, portanse moi ben comigo. Eu en Cataluña sempre estou moi a gusto e creo que ocasións como esta, que poucas veces nos escoitamos, moi poucas veces nos escoitamos, para ter tantas linguas oficiais, non nos escoitamos, non? E cando veñen a xente que a nivel estatal gobernan, non? Tampouco saben falar as nosas linguas, que deberían, deberían, polo menos un pouco, non? Entón, bueno, pois xa nos o apañamos, solucionamos. I tant, entre nosaltres. Anem a parlar ara del llibre, de La culpa. Té un inici molt potent, perquè, esclar, què passaria si de cop i volta un estrany ens anomenés hereus universals i l'herència fos milionària? Ara
Estem aquí, som a Creixell, passant més o menys calor, aquest any menys que l'any passat, Déu-n'hi-do, s'agraeix, i de cop i volta ens fan hereus universals i de molta pasta, molta pasta. Què en faríem? Aquest és l'inici, no? Sí. Eso pasa a Amanda. Amanda é unha rapaza nova, traballa nun banco, non é nada especial, é unha tía moi normal, unha vida moi normal, non aparenta nada polas redes tampouco, non ten grandes aspiracións, e un día cae unha herdanza, unha herencia, non? Millonaria. Entón aí o primeiro que aparecen son dúas culpas, as primeiras culpas do libro, non? A culpa que ela sinte porque non sabe se aceptala, se non aceptala, se o mellor hai outra persoa, un familiar ou alguén que a merece máis porque ela non a merece, non? Entón, a primeira culpa que xa sinte interior, impona ela mesma, non? Que despois supera e colle a herdanza, como ten que ser. Bueno, clar, sí. E a segunda culpa é os ollos dos demais. Ela traballa nun banco, non? Entón, os do banco inmediatamente din, porque isto pasa en Galicia, unha frase moi galega que é algo fixeches. O sea, algo has hecho, non? Os galegos somos moi desconfiados. Entón, claro, que fixo esta do banco? Que pasou para que unha señora que non coñece de nada, entón xa és culpable de algo. Ti és culpable, non? E entón con esas dúas culpas arrancamos. Arrancamos. Anem a parlar ara dels personatges molts potents, alguns altres fan de contrapunt. Anem a parlar de la Marcela amb la Mirta Gondar. Gondar o Gondar? Gondar. Mirta Val. I l'Amanda amb l'Enric. L'Amanda, que és a qui primer coneixerem, és una dona com vulnerable. És aquesta dona que explicaves, un personatge com molt humà, és molt proper, empatitzem amb ell, i de vegades és maldestre. Maldestre, com podria... Entens maldestre? Maldestre? A veure, Anna Maria, filòloga, maldestre. Amb poca traça? Exacte, amb poca habilitat. És que tinc un públic de luxe. Así facían as miñas profes que non traducían a outro idioma, senón que no mesmo explicaban. É como mellor se aprende. I perdona, Maria, saps què passa? Que jo tinc... Bueno, no puc dir que sigui veí, és un amic, és l'Òscar, i ell... Què fas? Tenim, i no me'n recordava. El tenim aquí. Parles galego. Sí. Molt bonic. Gràcies, Òscar. Ja n'abausarem de tu una mica, per si de cas. Estàvem parlant d'això, que parlaríem dels personatges. Anem a parlar una miqueta de la Mirta, l'Amanda. Mirta e Amanda. Bueno, pois Amanda, cando recibe esa herdanza, investiga, non acepta a herdanza, e despois investiga quen é esa persoa, porque quen lla deixa é unha muller que está nun estado lamentable, que cheira mal, non? Que está miserable, o sea, o seu aspecto é miserable cando ten unha fortuna. Entón, realmente, bueno, queres saber que hai aí. E vais a topar con unha historia terrible, durísima, que era, para min, a historia principal, non? É unha historia que está no centro do libro, que está contada a través dun diario en primeira persoa, e aí descubrimos a dúas mulleres, sabemos que unha delas é a persoa maior, non? Pero non sabemos ainda cal, que de nenas escaparon de Galicia, fuxiron de Galicia despois de cometer un crime. Un crime no que unha mata pola outra, non? Pero ese favor de matar por outra persoa vainas atrapar de por vida, non? A miña sogra decía sempre, sogra-suegra, non? Sí, sogras, sí. Así. Decía sempre que se non queres problemas non fagas favores, non? Porque ti fas un favor coa mellor intención e o mellor sintes que non cho devolven ou que carai xa non se acorda esa persoa dese favor que ti fixeches e te esforzaches, non? Entón, este é un favor inmenso. Elas escapan, cambian de vida sendo adolescentes, escapan a Argentina, crean unha vida nova. Son dúas mulleres increíbles e talentosas, non dúas nenas aínda, marchan con 16 anos. Entonces, esa unión, ao pasar os anos, vaise convertindo non só en algo tóxico, sino en algo máis, en algo enfermizo, non? Pero son moi valentes e son moi intelixentes e chegan moi lonxe, non?
E ela atopa esta historia, Amanda, que se conta na parte central, e despois unha delas será esa muller. Sí, E aí sí, hai sí. trampa. Sí, sí, hi ha coses que, clar, no es pot... No en podemos exacte, i no ho farem, perquè si expliquem el llibre, no pot ser. Sí que també en el llibre he detectat que els personatges de les dones sobresurten dels homes, per exemple, de la Mar o l'Eduardo. I hi ha una frase en un moment donat de la trama que diu així: vaig comprendre també de quina manera pot estar ferida una dona, fins al punt de creure de debò que no és res sense algú a qui estimar. Esa frase de Angelita, ¿no? Claro, que esa frase ven de unha muller que, sendo unha muller, arrastra estas dúas nenas e méteas forzadamente na prostitución. Dúas nenas solas, que fuxen, que están pois á mercede das persoas malas, e as persoas malas hainas, non? Esta tarde falouse do mal. Sí. Eu lembro unha entrevista que fixen un día a un psiquiatra na televisión, e o psiquiatra decíame: cando algo non o podemos comprender, tendemos a pensar que hai un problema mental, non? E decía, ás veces hai un problema mental. Os problemas mentais claramente saben como diagnosticalos, non? Pero outras veces hai maldade. O mal existe. A xente mala existe. É así, xente que disfruta co mal, non? Entón, bueno, pois Angelita é unha muller que sendo muller arrastra e engana as dúas nenas, non? Para metelas no mundo da prostitución, nun proxeneta. E ela depende dese proxeneta. Ela estálle dando cartos, está apoiando, está levándolle carne nova, non? A este home. E entón aparece esta frase de hasta que punto pode estar ferida unha muller como Angelita para que crea que non é nada sin semellante personaxe na súa vida, non? Pero non é boa. Mira, outro día estaba, que me acordo ahora, eu voume polas ramas, pero logo volvo. Outro día estaba nunha conversa con escritoras galegas e falábamos de que a xente da miña idade, eu teño 53 anos, non? Medramos coa literatura sin referentes femeninos. Medramos cunha literatura na que eu lía, pois, Robin Hood e era un home, e lía Robinson Crusoe e era un home. E non sei, non me importaba, porque eu era Robinson Crusoe. O sea, eu poñíame na pel dese personaxe, non? Cando saía a xogar á rúa, eu quería ser Mazinger. E os nenos do barrio decíanme: ti non podes ser Mazinger, dites que ser Afrodita A, non? Claro, e a mí Afrodita A, que quen quere ser Afrodita A? Ti queres ser Mazinger, non? Claro. Entón, nunca tive un problema, de feito, non tiña, non recoñecía ese problema, non? De que non había referentes. Cando empezamos a escribir, polo menos na literatura galega, mulleres protagonistas, non? Que agora, bueno, pois agora é unha literatura normalizada e en todas partes temos, non? Tiñas unha obrigación de facelas boas, exemplares e maravillosas, non? Porque senón, como escribías a unha señora que coas poucas que había que eran protagonistas, que era unha malvada? Como ese punto está superado, eu agora podo escribir este libro, non? E podo escribir unha Angelita que é terrible. Sí, sí, sí. Jo no volia avançar res ni res, però és força terrible el que fa i és esfereïdor. A més, és com el punt de sortida del viatge, que també és aquest llibre a Argentina. És un viatge a Argentina, a la terra d'oportunitats, o almenys en aquella època també. Està estructurat i està estructurat també, té diferents temps interns. I a més, en una terra d'exiliats. I la novel·la està enriquida amb topònims gallecs, no? Perquè, clar, a Argentina, doncs, qualsevol del territori espanyol són gallecs, ja siguem catalans o no, tots són gallecs, no? Com va ser la tria d'Argentina? Tens algun vincle? Per què Argentina? Sí, teño vínculos. Todos os galegos temos alguén na Argentina ou cerca. Eu teño, meu pai eran 9 irmáns e o maior marchou a Argentina, chamou a unha irmá que cruzou nun barco soa, non? Con 17 anos, a Argentina. Logo chamou a outra irmá que cruzou noutro barco soa e esas dúas quedaron ali, non? Eu non puiden coñecelas a elas nunca. A eses tres non os coñecín, pero coñecín os fillos porque cando fun á Feira do Libro de
además a través dos libros, a Feira do Libro de Buenos Aires, as miñas primas viñeron a conocerme, non? E eu pedinlle neste libro que ten unha parte que falan castelán da Argentina, pedinlle que mo revisara, non? Para que colocaran as cuadras e os departamentos e esas palabras que teñen argentinas, o voseo, todo eso. E a miña familia colaborou no libro nesa parte, sí, foi moi bonito. Sí, es nota molt quan estàs llegint el llibre, que de vegades llegeixes el llibre i segons quines coses aquestes, no? És que, saps, t'expulsen del llibre perquè no et quadra, no? I en aquest cas sí que es nota que ha d'haver-hi vincle, aquí hi ha alguna cosa, a banda que fossis gallega, aquí hi ha més, hi ha més. Anem a parlar de l'estructura, jo crec que és un dels factors, si no la clau, un dels factors molt importants en el llibre, l'estructura molt treballada, molt marcada i a més amb una funcionalitat brutal, és a dir, no és perquè sí o una manera de... sinó com l'utilitzes narrativament com un recurs brutal literari. Combines fets actuals amb uns altres escrits de fa 20 anys, que abans ho has dit, i que a més es explicaran fets encara més antics, com unes culpes antigues. Sí. Empeza, o sea, ten 3 partes, ¿no? Diferenciadas. A primeira parte, a parte na que Amanda recibe esta herdanza, é actual, está pasando agora, e ela ponse a investigar. No medio, a estrutura foi moi pensada, moi pensada. Sí. No medio hai un diario que escribe unha muller, que podo contalo porque veste na primeira páxina, que está esperando a que a súa amiga de toda a vida a mate, porque sabe que vai pasar, ¿no? E elas chegaron moi lonxe, elas chegaron a conquistar un país, ¿no? Sí. E están, pois as dúas casi destruídas, pese a todo o que teñen material, ¿no? E destruídas incluso por elas mismas. Entón, esa parte está contada en primeira persoa. E está contada como eu imaginei que eu escribiría un diario, ¿no? Eu son un pouco desastre. Se escribira un diario, estou segura de que escribiría as cousas importantes, pero teño neuronas gastadas en chorradas. O sea, teño neuronas que se ocupan de describir un personaxe que non é tan trascendente, pero que lle dá moita vida á novela, non? Cousas que che pasan na vida, momentos, pois cando elas chegan a Argentina, por exemplo, non? Porque a mesma amiga que a destrue tamén axuda en momentos claves da vida. Sí, és que tens personatges molt rics. Sí. No són negres i blancs, claro, són rodons, efectivamente, amb grisos, perquè sí, i som així, les persones. Sí. E entón estes personaxes que son grises, efectivamente, non chegan a Argentina, son dúas nenas, e entón din, bueno, de que podemos traballar? Que sabemos facer? E entón, dille unha a outra, que sabemos facer? No, que queremos ser? É a terra das oportunidades. E fanse cantantes. Sí. E conquistan. E sabes que me pasou? No. Que resulta que en Argentina hai unha señora importantísima que é como unha Sara Montiel aquí, que se chama Mirta. Sí. E entón, de veritat. E entón todo o mundo me preguntaba, pero é a vida de Mirta, está inspirada en Mirta. E eu, Dios mío, hai unha Mirta ali, non sabía. O sigui, tu l'havies escrit abans? Sí. Unha casualidade tremenda, tremenda. Hai que ter un cuidado. Sí, clar, perquè igual diu, no, mira, fot un judici o una denúncia, en fi, per difamació. Lligant la culpa amb el tema central del festival, pot la culpa, ja sigui de fet o omissió, ser el motor d'una injustícia fora dels camins legals? Sí. A culpa ten varios mecanismos, non? Está o que falábamos ao principio con Amanda, culpas internas que te sintes autodestructivas e logo culpas que te impoñen ou que poden xogar contigo a través de facerte sentir unha culpa, non? Sentirse culpable é terrible, porque ten un mecanismo propio, non? A min explicoume moi ben unha psicóloga que me decía, hai persoas que teñen tendencia á responsabilidade e hai persoas que teñen tendencia á culpa, non? Se ti estás nun aeroporto e deixas a maleta só un momentiño porque vas ao mostrador e cando volves non está a maleta, non? Unha persoa que o enfoca máis, e os homes fano máis así, cara a responsabilidade,
diría, jo, deixei a maleta soa e agora non está. Roubaronme a maleta porque eu marchei ali, non? E entón, pois, a ver como podes facer, como solucionas, a quen chamas, non? Pero, se tes tendencia a culpa, chegas aí e entón dis, jo, roubaronme a maleta, é que eu son imbécil, é que sempre me pasan cousas, é que cando se enteren é que non podo sair de casa, entón xa non é a maleta, é o mundo enteiro, é todo o que viviches antes e toda a bola planetaria que a levas aquí encima, e é así, entón son dúas maneiras de comportarse e de ser, non? Entón, a culpa interna é moi destructiva, moi destructiva. Ti podes destruirte soa, sentindo culpa e machacándote, non? Pero tamén se pode xogar coas culpas. Hai persoas que teñen a habilidade de facer que te sintas culpable. I tant. Claro. Entón, se teñen esa habilidade e ti tes a outra parte de autoflagelarte, pois entón xa temos aí o binomio perfecto para que unha persoa domine e a outra pois destruya, non? Totalment. Entre aquesta culpa, aquesta dualitat de culpes, també un dels punts importants del llibre és la intriga, perquè el que fas és que crees una tensió narrativa molt intensa perquè el lector sap en un moment donat més que l'Amanda i l'Enric. Ara situem una miqueta a l'Amanda i l'Enric perquè sàpiguen qui són, una miqueta més. Però tot i que en sàpiga més, tampoc no ho sap tot, no? Per tant, necessita continuar llegint. O sigui, l'atrapes perquè ell sap i llavors pateix, perquè ell sap una cosa que ells no saben, que és el suspens, aquí tenim suspens, però a banda no ho saben tot i necessites continuar llegint. Anem a situar l'Amanda i l'Enric més que res per... Eso tamén é un problema, porque escribes unha novela 5 anos e despois ven a xente e dixe é que alín en 3 horas e toda a noite quedei experta para ler a novela e diste, carai, non? O sea, que tardei 5 anos. Sí. Pero o ritmo para min é moi importante, é moi importante, non? Igual que a estrutura é importante. A min importame arrastrar o lector. Non sei hasta que punto eso tamén bebe do audiovisual. O sea, eu son unha escritora que traballo no audiovisual e creo que se me nota nos libros e que ten relación, non? Entón, sí que estás tirando aí como se che foran a cambiar de canle, non? Ou marcharan a ver outra novela. Entón, estou sempre moi pendiente de deixar as cousas en alto, de facer xiros e sí, teño cuidado con eso. D'aquesta tensió narrativa, Diem, bueno, l'Amanda l'hem comentat qui és l'Enric, una miqueta. Més que res perquè ho sàpiguen. Sí, Enrique, si temos esa parella que son Marcela e Mirta, non, das dúas amigas que pasan esa vida xuntas, a chica que recibe a herdanza, la herencia, ten, non podo decir un mozo, é un amante esporádico, un veciño que é xornalista, periodista, e entón, cando ela marcha a facer esa investigación que a vai levar a Argentina, ela tampouco é unha muller moi botada para adiante, non é moi arriscada, entón vai con el, acompáñase del e el ten os seus propios intereses, porque el vai descubrindo unha historia que evidentemente, como moi bo xornalista, quere contala, non? E a ela non lle gusta eso. Entre Enrique e Amanda establecese ás veces, e gústame moito facer esos xogos, algo parecido entre Marcela e Mirta, non? E aquest paral·lelisme. Sí, porque está axudando, pero tamén te está traicionando ou pode traicionarte, non? Entón, hai un paralelismo. E gústame nos libros xogar con quen lé entre o branco e o negro que falabas antes, entre o ben e o mal, pero tamén entre xulgar e non xulgar, ou seja, é que as cousas poden repetirse. Igual resulta que estás xulgando a alguén e ti podes repetir eso, non? E entón, bueno, pues aí está. Sí. Entre la tensió narrativa, la intriga, el suspens, ens arrossega. Podem utilitzar la culpa per fer xantatge, ja sigui emocional o psicològic? Utilitzar aquest sentiment de culpa? Allò de, si no fos per mi, no hauria passat res de tot allò, sentir-se culpable, el que explicaven, i utilitzar-lo com una arma per fer mal? Sí, a culpa
pode utilizarse para facer que alguén se destrúa, que falábamos antes, pero que se pode levar moito máis alá. Por exemplo, a primeira culpa que temos é a culpa do pecado orixinal, non? Cando Adán e Eva estaban no paraíso, Eva colleu a mazá, non? Entón, colleu o froito prohibido e aí apareceu unha culpa, non? Foi a culpable de que os expulsaran do paraíso. Entón, desde entón, eu acórdome de pequena cando che explican de que naces co pecado orixinal e se non te bautizan a tempo e morres, vas ao limbo. E o limbo quitárono. Eso é un problema. Eu non sei onde está agora toda esa xente. Pero eso é así. Entón, claro. Entón as mulleres levamos sendo culpables nós expresamente desde os tempos de Adán e Eva, non? Bueno, por exemplo, na Catedral de Santiago, unha catedral pois da Idade Media Baixa, non? Preciosísima. Hai uns capiteis nas columnas que transmiten historias para persoas que non sabían ler, non? Entón, dentro deses capiteis hai, por exemplo, unha vagina dentata. Perdó? Unha vagina dentata. Claro. Que é iso? Pois é unha figura de unha muller que ten as pernas abertas e vese como a vagina da muller e ten dentes. Eso para que non sabía ler, non? O sea, cuidado con estas que son la maldad pura. La maldad pura, ¿no? Entón, a culpa é moi femenina e a culpa levamos arrastrándoa desde hai moitos anos. A culpa judeocristiana. máis culpa. A miña nai, 95 anos, non? Mais os meus fillos. E xa me poño eu de culpable. Home, é que non das a todo. E somos coidadoras, non? Somos coidadoras. En agosto pasado, eu tiven que ingresar a miña nai nunha residencia, porque a veces facía cousas así, bueno, estaba perigosa, e como está tan espabilada de corpo, eu decía, hasta un día colla a porta e marcha pola noite e non a vemos máis. Entón, tivo que estar nun sitio, non? Claro, a culpa que sintes é, o sea, eu enfermei, pero meu irmán non. Non? E levámonos ben, non quero dicir nada de tal. Refírome, enfocámolo, non sempre, pero enfocámolo en xeral como que quen ten que coidar, quen está encargada dos coidados sempre é a muller, ou seja, a culpa é algo que me decías ao principio, pois mira se é demoledora, se a levamos arrastrando dende Adán e Eva, non? E máis femeninamente, sí. Doncs estem arribant al final de la conversa, però és que s'ha passat superràpid, t'entès molt bé tot, i a mi m'agradaria acabar, després, si voleu, obro el micro i si algú vol fer una pregunta aprofitant que ha viatjat, no tampoc tan lluny, però a comparació dels altres, doncs sí, autors, doncs que faci alguna pregunta. Però a mi m'agradaria acabar llegint-vos frases colpidores que he trobat del llibre, perquè parlem d'un llibre, però un llibre, de vegades, doncs, això que deia el Jordi Manuel, ara em fas descriure el CUP, doncs llegeix el llibre, no? Doncs això, no? Diu, per amor es fan les revolucions i els viatges sense retorn. Els perdons no s'expliquen, són. Aquesta m'encanta. Sabia que la culpa et faria feble. Vaig esperar-la durant anys. Segura que arribaria i que jo te l'hauria d'arrencar. Bé, trobareu un llibre, doncs això, que t'arrossega, que no el pots deixar escapar. Un llibre que ha guanyat el premi, que no ho he dit abans, de Xerais de novel·la. I a mi m'agradaria, doncs això, agrair-te moltíssim que hagis vingut, que igual que deies carinyosa, doncs carinyosa tu. O sigui, hem establert fins al punt de dir, Raquel, necessito una Rebeca? I jo me fa frescota. Para unha galega é unha pregunta moi habitual. Molt òbvia. I jo deia, home, sí, almenys pels aires condicionats de l'aeroport, almenys
Jo t'agraeixo sobretot això, el fet que hagis volgut venir, però sobretot el que fas i com ho fas, i que Moltes estiguis gràcies. aquí. Ara obrim, aprofitem per si algú vol, algun voluntari li agafem un tercer micro o aquest mateix. Aquest mateix, va. Algú vol fer alguna pregunta? Aprofiteu. Hola, Hola, Marta. benvinguda. Continuaré en català, no? Sí, claro, com hem claro. dit. Despaciño. Vale. He de dir que és una mica de trampa, perquè el llibre jo ja l'he llegit casualitat, un dia que vaig venir a la biblioteca, estava allà i bueno, el vaig agafar i el vaig llegir. El que em va sobtar, el primer de tot, va ser aquesta reacció quan ella rep la trucada i li diuen escolta'm, que tens aquesta herència, la seva reacció. Vaig tancar el llibre i vaig pensar, si em passés a mi jo què faria? Claro. Tindria aquesta reacció de dir, oh, no ho vull, o sigui, estem tot el dia amb els dits creuats. Tindré això, em tocarà la loteria, em tocarà una herència, i quan em toca, faig això, de cop dic, no la vull? O què passarà ara? Sí, sí. Aquí és on el llibre em va començar a atrapar i vaig dir, bueno, he de continuar per veure com, ¿no? Y Amanda pasa o mal, o sea, Sí. ten que decidir si queda ou non, o sea, esa culpa que sinte ela Sí. porque alguén lle deixa unha Clar. herdanza. I després jo tenia converses amb ella. Ho explico perquè tu ja ho has dit, no? Quan la culpa del banc, que el banc li diu, i jo pensava, i jo li deia a ella, que ets rica, què més et dona? No tornis al banc, no? Sí, aquesta cosa, no? De dir, Sí, sí. ostres, he de tornar demà a la feina i amb quina cara em miraran. Porque no banco mandan de Madrid, non, a un señor a investigar que tipo de delito fixo. Non a ver si é culpable ou non, sino a ver que fixo, o sea, Clar. xa algo fixo. Exacte, jo doncs li deia a ella, no? Jo li parlava i li deia, però no tornis, que ets multimilionària, deixa'ls en pau, tu que pots fer-ho, no? Pues, no sé, pues, gràcies pel llibre. Gràcies a ti. Algú més? Vol fer alguna pregunta més? Aprofitar? No? Nada. Tenim ganes de que ens doni l'aire, tenim ganes d'anar a parada, a comprar aquesta culpa, a fer-li signar llibres i recordeu que tenim ara una hora d'assaig una miqueta, no començarà el concert, si no m'equivoco, fins a les 9. Fins a les 9, bueno, bé, sí. Fins a les 9 tenim el servei de bar, està previst perquè puguem menjar i no està votant, perquè de veritat que el Julibert, jo la darrera vegada que vaig anar a un concert amb ell vaig acabar ballant, toquen folk, però vaig acabar, i no sé per què, ballant ska. O sigui que toquen una mica folk ska, són molt beguts. Per tant, hem preparat taules perquè estiguem bé, en format concert, i res, farem la cloenda i se la dedicarem al festival amb el Jordi Llopart, ho farem fora a l'escenari, com cal, i ara només és agrair-vos, doncs és que hi ha cares que heu estat des de tot el matí, hi ha cares que he vist des de tot el matí, heu fet una marató i una inserció de la literatura i això doncs és que no té preu, jo estic moltíssim agraïda. I ara farem la fotografia oficial i un petit detall que també... Gracias. Vols dir alguna coseta, veritat? Eu creo que mellorei moito na miña comprensión do catalán porque agora estaba correndo e máis ou menos pillei todo. Ai, és veritat, és estaba veritat. correndo, soltouse e nada. En todo caso, quero agradecervos de verdade pois o esforzo que hoxe fixestes para entenderme, non? E o bonito que é compartir linguas, non? E o bonito que é que os libros saian pois do catalán para o galego, con normalidade e do galego para o catalán e que non sempre teñan que pasar polo español para que se traduza, non? Pois grazas a todos. E o traductor chamase Eduardo Velasco, é catalán e profesor de galego. Eso é unha das cosas importants. Alucinante. Sí, profesor de galego. És una de les coses importants i si estigués aquí la Maria Llopis em faria pam-pam al culet perquè és una figura superimportant reivindicar els traductors i malauradament ens n'oblidem i ho tenia apuntat al començament de tot. Doncs això, moltíssimes gràcies i res, gràcies també a vosaltres. Moltes gràcies.